Ngikombela ukuthelela nyana ndaku kuri. Mara yoko kubasha ningene njani? Sekumangale man. Ekaba tafika kwala shabeta imokwa yini. Ichoko. Usuloka dadi choko. Choko wachanya chukela. Kola min votela ngarira. Am votat Inda manifesto kufika vanhu vanharhu yarila. Amakala njalo. Makala Beitsa merlangu lokwangena. Angena. Kasona yona imagine iri president akusona. Yofika irila bala. Yarila le. Mara ayitsike because Lei ishanganike. Shana usubscribe. Kama huna wewe. Pressa kwalana. Uya subscribe. Enjoy the episode. Isso. For those of you that are not down with this type of music, we apologize. Now, deal with it. Ason? Lo moza mtase so much talk life. Lo moza mtales. Mashaka mfukini. Ikamujana. Move mutsa chatsungwe na guest. Wetsanshuti so mashaka ukutisana. Emam Guyu jeans. Mami? Guyu jeans. Guyu jeans. Ibotke ni Maluleke. Mowa vutsa xivutiso xa tshungu. Ibotke mfukini na. Mfukini mjani sister? Mfukini. Yeah. Mativa xivutiso xa important ngopfu. Okay. Vanhu va la ku tiva ku ri ku na munhu na. Tres magako. Mjani sister sisi lo kuna munhu na. Munhu konani. Like n'wina mina munhu na mi tekini or mi tekiwini or mina nsati or mina girlfriend. Ingachava tlimba. Hayi mina ndokuhleka mashaka wa hitwa. Yiko na kota so tihlekela leswo tala ke sikoti. Mithu ansara very ukona. Okay, leswa swin'wana ampfumeli leswa swin'wana. Isu swin'wanyana. Umelani rimani. Kuma ku naka. Loko ko va na lava vo tsakela ku va hala tlhelo na miendli leswiya. Hayi leswo hayendi. Vera abatirisi roll on. Va hlamuli kahle ne? Abatirisi mashaka. Vavaseka ngopfu. Okay. Abasamlekini vanhu. Vakarini ka snap fuka mfamba. Esitavako. Vanhu vele kumlaveni. Shamula me vakarini. Ndavami. Mina vilele ntafika. Itumbi lango amsehlamula mita vakarini. Ileswa so udini na. Loko nisuka na ponzo idini na. Yes or no? Kwasifambeni. Anseba sho mara ntaji. Okay mashaka. Sharp. Mitu mashaka. I know. Guyu jeans. Mfukini. Na mfukini mjani. Ikona man. Branding ya Guyu jeans mi sungulerini. Isungulele mbele ringa hela hi June. Hiti 13th July. 13th July man. July, not June. Sula lembele ikoma lembe. Yeah, ikoma lembe July. Oh, you thought come July. Ikoma July lembe.
lembe leri khoma lembe hi July. How do you know when? Ku ikhoma lembe. Lo yafana uhlongola si. No, mara right. Na we yima na yena. Yeah, ni vona mashawa. Anga sweka nkahle. Ako lembe leri khoma lembe. Lembe leri khoma lembe. July. Se man fa hi July. Mara lembe leri ai khomi lembe. Yani deka. July. Mara lembe leri ai khomi lembe na. Bashani wo hi algebra. Meri khoma lembe ne? Yeah, ikhoma lembe the 13th July. Okay. And so far mi tirhiswa manjani? From July to December to November asingari kufambeni kahle and busy the development. Mara from December until now asilungu tukumbeni ku Siyakwi. Swi ku swatika most development from July and till now. it's like into lembe kahle from January and busy the research. Okay ninga repeat the mistake leta ninga ti endla kusungula. Remember nze ni vana yin'wanyani ni register yin'wanyani Kombela mi tekanyana katsongo le ndawu ka le mi vulaku. Okay. Nize ni va ka company yin'wanyani a hi fomeni ri vanharhu na van'wanyani ni nga ze ni tirha na vona. Mi nga va vuli mavito van'wani ni nga ze ni tirha na vona. Ta va nyika free airtime. Okay, it's fine. Van'wani ni nga ze ni tirha na vona and then loko hi ri ntirhweni a hi tshama kha hi vulavula okay nga endla something hi ncini lexi hi nga xi developaku mandzi so kuma ku hinkwenu a hi ri ka mihleketo ya yi-1 a hi ri business minded hinkwenu so kuma ku okay hi hetelela hi hlanganisa hi endla brand. Unfortunately brand ya kona a yi zangi yi tirha ku ya kwihi swi inana and then hi hetelela hi pfala. Fast forward ni ve after loko se hi liya hi parene hi separate and decide ku se ni ve ni developer rirhandzu too much ka business and then ni ku okay ingeni la business leyi nga ta va yi ri ya mina ni tiyimela mi hi nexe ni ti challenge mina ma twisisa so okay ni ve ni endla hi ndlela leyo kuma ku ni va na ti challenges laha na lahani kuma ku ndzi na se and nkarhi walowo kona a ni ri na n'wana mina a ri ntseni na sweswi ma ri na n'wana a ri ntsongo a ku ri newborn sorry kolo va ku reta ka ririmi n'wana mina a ri ntsenini a ri newborn by that time loro sente n'wana yin'wana leyi ni fanele ni endla ni fanekele ni maintain business ni maintain na so mi vona ku ri n'wana lowu tlangi role ne ni nge challenge yin'wanyani because a faneleke se no fail ka that business ene ku va wa question leyi nga vutisa ka tekani wa mani ya ku separate mali ya bindzu na ku separate mali ya wena swa tika loko ri business person especially olovi more especially loko u kuma ku u starta from zero u kuma ku a wu na ti-funding i mali leyi wena wexe ku ri ku hi leyi a wu lo tisavela yin'wanyana leyi kuma ku it's like u kuma ku a wu tirha i humesa from xikhwameni xa wena veni wena a swi tika ngopfu ya profit u nghena yo dyiwa besides ku dyiwa ku ndliwa swin'wanyana loko u kha u endla swin'wanyana u vona swin'wanyana le mahlweni okay marketing swi yini swi lava mali swilo leswi hinkwaswo mandisisa u fanekele ya kwini at least ku taka xangani genga swi lavi mali ma vona mata kuna part yin'wana important laha loko mi mention n'wana ne mihleketo ya n'wina loko se n'wana fikini na before yi fana a yi nga fani because by that time a nga ri na responsibility ku vulavula ntiyiso mara loko se n'wana a teve kona ku ve challenge ka mina just because a mi fanekele ni languta business and the business na yona na yi rhandza hi mbilu ya mina hinkwayo plus na n'wana na yena na n'wi rhandza loko i gift yin'wanyani leyi plus na n'wi rhandza man twisisa so so swi va hi ndlela leyo kuma ku swa challenge ni hetelela swin'wanyana ni kuma ku swin'wana swi kota swin'wana na swi koti ku ta swi endla kuma ku n'wana a nga lavi inani boti swa switoritori a nga dyi switoritori u fanekele make sure ku ri okay the pampers everything swi va right ni endle hi ndlela leyo but kuma ku hala ka business ya leka
a no tirha se a ni nga ha ri ku tirheni se a ndzi byele ku ni focusa ka business kuma ku ni boheka ku tlhela ni layini ni bounce back ni vuya ka ntirho lowu a ni wu tirha mandrisisa na sweswiwani na ha tirha wona na ri ka day to day na sweswi na ri ka day to day but ni rana business so balancing ya n'wina ya day to day na ku rana business swi famba njhani yona ya ni challenge ku vulavula ntiyiso ni nge hembi mandrisisa cause sometimes swin'wanyani a swi lavi ku rhumisa swin'wanyani swi lava wena hi wexe kuma ku wa swi attenda wena n'winyi and huma ka night shift ala and va tlhe va ku lava but night shift ni tirha night shift ntsena and va ku lava na madyambu ni tirha night ntsena or ni kota ku ni balance business na le ntirhweni cause ku vulavula ntiyiso na wu nida for sweswo for sweswo ma wu nida ku ni balansa personal life ya mina na business because vele business yi lava financial mandrisisa business yi lava capital so swi me hi ndlela leyo capital city or ingekho financial injection mandrisisa so mhlawumbe na tinayiti so ni twa mi ku loko hi la ku tlhelelanyana ndzhaku ne loko mi sungula na la ku twisisa ku ti-challenge leti a mi ri na tona loko mi sungula na lava van'wanyana because that's another thing ni na ku twisisa ku nkarhi wun'wanyana ku va u sungula bindzu na vanhu van'wanyana swi kahle mara nkarhi wun'wana a swi kahle se n'wina ti-challenge leti mi nga va na tona ro ini changana challenge swiphiqo leswi mi nga va na swona tikinga leti mi nga va na tona ka ku va mi sungule business na vakulukumba lava leti nga endlaku mi hetele mi yi nga yangi mahlweni bindzu a ku ri yini ngopfungopfu ku vulavula ntiyiso ti-expenses a ti ri high and then mali a hi endla mara hi nga yi voni mandrisisa a ku nga ri na la dyaku mali a ti ri high ndlela yihi so mistake leyi hi nga vuya hi endla i ku kuma ku hi hire vanhu vo tala mandrisisa hi ve hi hira vanhu vo tala ti-sales agent kuma ku swin'wanyani a tsandzeka ku ta swi maintain mara kuma ku mali a kha hi endla kahle na hina hi nkarhi walowo a hi nga se za hi kula kahle mentally ka business and then ku va mi hlamusela mhaka ya vona ku va ku tirha na vanhu so leswi nga mi driver ku sweswi va mi tirha mi ri n'wexe ni vone ku ri mhaka ya kahle ku ya n'wina ku ya mina ni vone ku ri mhaka ya kahle cause ni na ku believe ku ri ni ti endlela swilo leswi ni ti buildela something from the scratch mina hi nexe vo tala va ta ni joyina along the way but kuma ku already se ni startini mina ni xi developini mina hi nexe ene swi olova kwihi ku va mi kha mi tirha like before mi tirha na vanhu loko swi va mi tirha mi ri n'wexe swi olova kwini kahle swa olova cause decision yin'wana na yin'wanyana sweswi no ti endlela mandrisisa loko yowa ku ta va ku ri mina ni nga yi dlaya mandrisisa a ni nge blame munhu ku wena dye mali swi ku yini ku ta va ku ri mina ni nga lo endla yini ni ngo lo yi dlaya so kuna looking at the fact ya ku mi ve na ti-ups and downs loko mi sungula na van'wanyana vanhu and then now you are running solo so i lexi mi le ku xi endleni theoretical wise maybe swo dyondza kuna these days kuna access ya ti-short courses vo DTI they run some sort of like courses where they help entrepreneurs ma swi langutisa swo fana sweswa na swi langutisa but a ni se za ni kuma chance ya ku ri ni nga swi applya and then ni but leswi leswi for going forward ni fanela ku ni swi endla because hina leswa ti-skill development leti ti pfunaka ngopfu for the entrepreneurs for entrepreneurs ku ri at least kuna program to hlaya to tala na ku ti languta ka YouTube ni munhu wa ku tshamelela ngopfu phone most of the time na ku tshamelela phone ni vona ti-broadcast na ti-program teti tin'wanyana to pfuna ti-entrepreneurs ti-funding mandrisisa mara unfortunately a ni se za ni va ka xiyimo xa ku ri ni nga
ansezani bana nkateko mungeni swiveka so ansezani bana nkateko ku ni kuma ti-funding so vona brand leyi ya n'wina ne Yeah. like mi lo pfuka nampundzu mi vheme ku Guyu jeans kumbe ku na laha swi ka sukelaku kona swi nga mu endla ku va mi vitana vito leri like iva swi ka sukela kwihi ku va mi suka mi pfuka nampundzu mi vheme Guyu jeans swi va sukisile kwihi okay ku vulavula ntiyiso ni mina ni rhandza ku ta ku ni endla xilo lexi xi nga ta ni representa it's like ni endla xilo lexi swo sungula kwase a ni endle khampani ya Kenny M Kenny ya ku ri vito ra mina Yeah. and then Guyu ya swi rhandza ku faka past tense Past tense, yeah. yeah. Yiri a ku ri vito ra mina sweswi a ka ha ri rona swi nga endleka pe ya swi endla yi cincile a ni na so Ku na pfula. rhandza mpfula yi nga nanga ngarivali phe Guyu leyi mi nga yi kuma kwe a small street na le shopini ra yona yi ri leswi nga endlaka mpunyata na Kenny sweswiwani ko va ku Kenny M a yi nga ri vuxisi Punyata leyi. Kenny M a yi nga ri ka clothing industry Eh. mandroses a hi xavisa kahle a hi xavisa ti cosmetic na ti cleaning chemicals so a swi kona ku nga yi kuma small street a yi zangi yi va phuphula small street na homu ya mkunyata wa yi kuma kwini Homu ya ka Maluleke siku rin'wana. hi ku na ni registerina swi ta ni hakela ni ta fuma hena ne so Yeah. i sukela kwalani okay a ma hlamusela leya kambe a hi fiki kwihi a mi fikelela ku vi na Kenny ku ve na a hi tivi ku Kenny lowu wa ha ri kona wa ha ri kona kahle le tiplanini ta ku in future ni endla something hi yona but a se ni va na plan ya ku ri okay ni nga xavisa yini to going forward but yona company yi kona yi le ku hakeleriweni everything yi xava Ne. So loko mi kuma mi ri ka business leri mi a ni twisisi ku kumbexani mi nga swi veka hi ndlela yihi mina ne yeah mara mi yo vona swi ri profitable or i swilo leswi cause mi twi mi ku mi rhandza business yeah and yi ra hi batmanga ta tikhamera yeah before so mi suka ka camera a ti nga tshwi kamera tifilimi swi ri vuhlangini a swi nga twa blind a yi nga tshwi tangu tifilimi blind mara ya repeat so ku na camera blind Ku na camera. sweswi a na ha tirhi ka swona e ku maxava na camera yeah ku na ti-cleaning chemicals Eh. sweswi mi ku hala ka xikipa plus a yi xavisa na swiwitsi ya swa ti-smoothies yo gate ne swa tixebete a yi xavisa tixebete ku na history nyana yeah ne so le mi vone yi ri profitable yo ni kombela ku sungula nyana ndzhaku ne mi xavisa tixebete loko ti hlekemisa a yi xavisa mara a yi tsundzuka xebete mara yona na yi tiva mara ni xavisanga swi nga endli leswo punyarisa xa pfunyarisa swi nga vuxisi na vuxisi lebi okay ni kombela ku tlhelela nyana ndzhaku ku ri Mara yo ku kumba ni nghene njhani se ka manga leyi man ta fika kwala xebete yi makiwa yini hi tichoko sungula ku ya dya tichoko choko wa chenya chukela a ku ri choko leyi no esa se va vekela swi ringaringana a swi kuma ka swa brother na le ka xiko a swi kuma ka sasko amari ku hlamusela mero se ku ve ku humelela Okay. a munhu wa bindzu kusukise kwala kusukisela kwala vuhlangini a hi sweswi awari munhu wa bindzu leswi patient ya mina hey a tshike timali ta xebete mara xa bate ndzi mali
Watlela ni xabete. Vapfumini vanhu hi xabete. Siawara munhu wa bindzu. Ai manyani maxava kambe ti xabete. Yo. Yeah. Kombela mi hlamusela ku mi ri ku famba hi sweswi. For va ni ve na ku navela ka mpahla. Okay. Ku ve na siku rin'wanyana ni tshamene na one of my cousin. Vele ni munhu wa ku rhandza phone too much. Mavo. So ni downloada skip and ni start ku khemi. Mavo. So ni start swi ina. Yeah. What is xabete? Ai malosa. Tsaka sweswo. Mi ri ku famba hi. Mavo. Ku ve na siku a ni tshamile na one of my cousin. So ni downloada xikhi ni kha ni ri busy hi Google ni kha ni chekacheka swilo vo xixeni na swin'wana na swin'wanyana. So ni downloada xikhipa ivi ni munhu wa ku rhandza swa graphic but swi swa nga ri too much ngopfu ka swona. So ivi ni tsala kheni mara ni tsala swi saseka ni posta ka inani ivi mi hisa n'wanyana ku u nga ni endlela xikhipa lexi va ku xi va so the way xi nga xiswona so ni ku ivi ni damana a ni sendela mali. Okay. And then loko a ni sendela mali na n'wi endlela na xa xikhipa xa plain. Ivi loko xa xikhipa xa plain ni google ni kuma va hisa van'wanyana va print. A xi ri one ni endla xikhipa lexiya same time ni n'wi ka xona. A tsake ngopfu damani. Ivi ni vanhu va sungula ku ni engage so ivi ni hi laha ni nga developa rirhandzu ka inani cause swi ve na ku hambana ni le ka leswa swa ti-cleaning chemicals na swiyini. So Barin ani mbe mkhami ku ve na ku tsakela ni. Yeah. So na ku tiva la. So maka to rhunga ma swi kota. Ku rhunga hi swilo leswi ni lavaka ku ta ku ni nga ya xikolweni ni at least ni endla leswa leswi hi kha hi vulavula hi swona. Ku ri ni vana ku swi kahle ku loko u khoma ku u endla business u tiva swilo leswi hinkwaswo leswi swi nga le ku ndliweni swi nga le ku raneni ka business ya wena. Yeah. Mara incini leswi nga mi pushela ka mpahla like i ncini leswi nga mi endla ku mi rhandza mpahla kumbe i ncini leswi nga mi pushela ku fika kwalano. Na ku rhandza mpahla na ku va ni vone ku hambana ka mabindzu lama ni nga ma sungula from the start before ni le ka leriya a ni ri ka rona. Yeah. So la ka ni vona mina website lana ma xavisa online. Yeah, ni xavisa online. Na website online store. Hello, since I na shop mara hi xavisa online. Okay. But really address ya n'wina a yi mi yisi tihlahleni. Se address ya n'wina mi yisa kwini we cheka. Le Centurion. Centurion. La mi kuma kona. Kumeka kona. And then mi kumeka njhani munhu wo fika kumbe wa fanekele wo buka. Okay. Yeah, fanekele wo buka and then endla appointment uta cause na vanhu va ku tala lava va tshamaka va ka va. So loko u fika ntsena ta kuma loko o ta ku attend but mara da sungula hi attend lava cause va nga na appointment. So swi ta delay n'wina mi nga so loko no fika ntsena swi na vuxisi. Ni fika ntsena ni nga zangi na appointment. A swi na vuxisi mara hi ta attend. Cause na a na physical shop. U ya kwihi u nga fakanga appointment. But so far a na physical shop era online. So vanhu lava va kumaka ku va engage vanhu lava va kumaka ku va lava ku hlangana na yena face to face. So mi endla yini usually loko mi hlangana na vanhu lava because mina office leyi nga le ka corporate park a Centurion obviously you paying rent and so on. So la mi plan ya n'wina yo mi nga xaviseli kona ka office liya mi tirhisa ku hlangana na client. No, swin'wanyana hi tirhisana na ku xavisa because remember era na online. Because storage xa hina xi kwale. Loko everything swi endliwa le and then is distributed ka ti customer. Mara mihleketo yo pfula shop a mizama na yona. Na yona to going forward. For ku ya mahlweni. So leswi mi nga xi khoma in stores.
Mikhomi nkakara Vona xikipa xin'wana xo t-shirt o kakara na t-shirt ta vavasati na ta vavanuna and then going forward swo boha mi ndla na ti-jean na ti-jean ya hi lero sweswo Guyu jean a swi hela heli ku fana na yin'wanyana yo duma ya masiku lawa hey nga vulavuli ko va na ti-product ta yi-2 leti ti nga le ka ya demand so tona ti nga vuya ti va na challenge ka tona ku ri xitoko xi hela but we still working on it so target market ya n'wina njhani mi ndla xoko I reach mara sometimes uma swi ta ku business loko u tsutsumisa mali loko u nga ta va ku na problem mara as long as ku ri na sales hi kota ku yi xavisa swa xaveka mara kumbe ile swo fane hi rhanga yi hlengeleta for 5 months hi ku ya mina swi xaveka cause a ni hi langutana na markup price ku ri xikipa lexa xi costa vungani and then na hina hi fanele ku na swilo leswi hi swi rhandzaka ku fana na ti-marketing na swiyiniyini mantwisisa because ko tala marketing yo nga mi meka sure ku swi tshama swi ri kona Galaxyboy swi busy and ani loko swi tshama swi nga ri kona vona u ta suka va swi landzelile matanda ku na ndhawu story xa kona ne story xa kona a ku ndhawu lawa matihlo matsongo ta famba hi khomisa wena na ndhe va vanhu lava matihlo allegedly na wena mola matsongo swi va endleka na mina ni story xa ko xa vayisa lava xi lehi ngopfu hambi vanhu vo suka va ya va kuma lava xava kona swikipa leswiya va vuya va ti printela hambi swihiva mhaka ya kona mhaka ta kona so marketing ya n'wina famba njhani mhaka ta kona very Guyu jeans digital but ku ya mahlweni ni langute na ti-influencer ne and so forth cause ni believe ku brand yi kurisa hi marketing munhu wa le KZN u ta swi tivisa ku ku na Guyu jeans munhu wa le Nelspruit u ta swi tivisa ku ku na Guyu jeans na ve le Giyani van'wanyana va swi tivi ku na Guyu jeans so sweswiwani mari ya security ku yini sweswi a ya ha ri hansi but mara matirhelo ma ya ha ri kwala Joni ya ha ri Joni ya ha ri la Joni a yi se ya kaya kambe kaya mi te muma ka a Rotterdam wena u tele a le ka maphalule ka u tu te maphalala le ka maphalale ka serious i maphalale maphalale ka hi swona musi maphalale kilo kela kama va ni khankhwathisa kilo kela kama va ni khankhwathisa a swi ta ku va u vuli ku wena wa karhi u dlaya a wu vulavuli language ya u nga dyangi fanele rhanga dya mladza hayi ti-conflicts so mi ri ala hi seza yi fika akwe kwele maphawu ya fika cause na hi rana South Africa hinkwayo ne kambe mina Korea online so even munhu a ri KZN a ri Cape Town Giyani kwi loko hala Giyani kun'wanyana ku na laha ni ku na ti-stand name mara plus na switarata swin'wana swa hala ka vo Mashava iva ka xiyimo xo fika kwini kwala Afrika-Dzonga ku na swo tala ni nga tiyimisela hi swona cause xo sungula ni tiyimisela ku ta ku Guyu jean yi operata South Africa hinkwayo kahle misava hinkwayo so I'm still working on it ku ri ni nga swi endlisa ku yini ku ri ni nga kota ku ni ta fikelerisa ku yini ku ri na ku trademark na ku include tiloyara ene mi fikena ka xiyimo lexa xo mi kota ku yi protecta brand ya n'wina yes mi nga yi kumeli Church Street le kumbe le Small Street sweswo na ri busy va ri busy na timhaka ta ku kunyata mara mani twisi ndhawu leyi wa ku hi le small kulukumba ndhawu leyi swi voni switarata swa kwele wena xitsongo kokwana u xi voni xitarata xa kwele hayi vanhu vo tala hayi xo xitsongo phela munhu mi ku munhu u nonini ne kasi yo mba swo n'wi manje
Se munhu no nge kwihi. Ai vona xtarata. Xikurini xtarata lexi a xitsongo. Kuma munhu a nga nonanga. Xtarata lexi a xi no leha xilexile. Kumbe munhu a nga nonanga. A va na mukhava nga nonanga. Mara ambala size. Ave Johnny Bravo. Ambala size ya small. Ku humelela yini? Kuma mangwana. Mita kumanyiwina so. Exactly. Mara loko ku ve yena yo mbala xikipa xo fambelana miri wa yena. Ata nga nyuhela. Ata va ri kahle. Ne? Hey, no, Guyu. Yeah. Hi nga va vulavula to hlaya ne. Yeah. Sweswi maxava u recording na vona yi red la. So loko vanhu va mi lava mi kuma ku Centurion Office Park Medini Ile corporate park. Park a Centurion. And then got the social media kona ka Facebook Guyu Solution Pty Ltd. Okay. Ka bari Instagram kona Guyu Jeans. Yeah. Va nga vakachela na le ka website ya yena www.guyujin.co.za. Okay. Number ya n'wina. Number phone kuna landline. Landline. 010 Yeah. 00 55 sorry. Yeah, le ngwanyane 931. Okay. So is 0 010 005593. So va kha va kuma n'wina ku va kuma munhu wun'wana. Ba anine na team na munhu. Okay. So annesh. Okay, and then le one number I read is 063 540 1611. Okay. Aina vuxisi musi. Nele ka WhatsApp Nele ka WhatsApp yo. Aina vuxisi. Va nga ti kumiwe ka va lava swin'wana va lava va stream mashaka ni vutsi question. And vi hlamuri va nga vuli swin'wana. Va nga vuli swin'wanyana. Address ya vona straight business. Address ya vona la ka website i ri Block E Corporate Park 66 269 Fort Village Avenue. Why the Afrikaans guys? So before me pala ni. And then okay. Ile Centurion. A Centurion. Then wana info@guyujins.co.za. Okay. Email ile ba. So before me nga pala ni. Me nga ku yini ka lawa wala ku kuma fana ku na n'wina. Ka lava va lava ku fana na mina kumbe va lava ku ta tinghenelerisa ka fashion industry. Swi na nkoka ku ri loko u lava ku yena no trademark. Cause u nga ti kuma u wele ka khombo ra ku ri maybe for an example u ku kheni. U kuma ku kheni ready se yi trademark hi munhu un'wanyana. U kuma ku munhu wa kusuwa kuma wa na nchumu se swimala Taka na mpahla hinkwayo. A tlhala na ti-shabet. So swi na nkoka ku ri Ta vuxisi. swi na nkoka ku ri munhu a trademark i protecta brand ya wena. Ano itiva directly yo trademark leyi tshame humelela ka vafana. Na tsundzuka ani a ku Someone ri or I taken already. And na McDonald's nga tshame nhlanya na kuna phati yin'wana a yi pfule hi mani van'wana va la Pitori la Agang. Ane Agang a yi ku Agang SA e va hetele va yi cinca va ku Agang yi tshamisa sweswiya yi nga ri na SA already I trade. Speaking of what if good e party political party ale ya kona kasi ya Makhalanjalo yi kwihi Nga vuli sweswo. very sorry na membara yin'we and membara Makhalanjalo Yo tsena phela la. Xitori xa wena yo xi nga one mara leswi. I think familiar a yi ti kahle Makhalanjalo kasi ku humeleli na lava n'wanyana i personal Ya rila le. Ai tsikeni ya siku rin'wana lewa. Kola min votelang ya rila I'm voting inda manifesto ku fika vanhu vanharhu ya rila Makhalanjalo Makhalanjalo be tsamerela ngulo kwa ngena angena ka SONA yona imagine iri president na ku SONA yo fika yi rila bala ya rila le mara ai tsikeni because a ku humeleli Makhalanjalo ya over 500,000 ya Makhalanjalo ne ya over 500,000 ana ku suyu
I manga ta sta Makhalanjalo man. Kuna Poppy Act. I see game part there. Ita khoma siku rin'wana. Emzi speaking of the part. Speaking of the part, I rena SONA. Tolo. Tolo. Yeah. O yingiseli? No repeat man. Yo repeat. Ai hlamulanga. O yingiseli na. Ani yingiselang yo. Yingiseli repeat ya yo. Oh, okay. Kuna swo cinca swintshwa la kumbe ku update wa swilo. A ku ri simra chela ne. I promise you the promises. That I promised you. The promises. No, I promised. Previous promises. What are you saying, madam? That I promised you. That I promised you in the previous promises that were promised in the previous promises. You promised that on the 14th. Eh. So Va go de a fane mnyike mate a fane ba nyike mate a ba nyikange so ai susen ka number 2 isa ka number 16. You look at the percent then. You add the percent unemployment. Na ku gonyisa na ku kumbe na ku chicha the budget tin'wana. 50. Ivi tle gonyisa na mali ya mtende. Mara mitanga Ni sure kuna mali ya mtende gonyiswe. Lembele ikona threat mara. Demele. Vula njani? Threat ya ka ti phati leti nga ko. Phati leyi fumaka or ka no kuna ka phati leyi fumaka sweswi. Mitanga kuna leyi chavisa ku yi chavisela ku nyana. hikwata yi chavisa. Because kuna yin'wana ya ku nghenela ku sweswiwani very MK. Ya ngwenya. IK ni muzi. MK. Maisu anna fa Maluleke K ni. Liana yona le usheke. Ne? Yokushekeni. Le usheke nga bodlela. Maran kholi ku ita hi ku ya hi mina ne swisungulisa sweswiya na Makhalanjalo. Ya Makhalanjalo wata ku va bayisi yini? Loko va sika kolo. Ya Makhalanjalo na yo. Loko nga holovangi. Are powerful. Ne? Because le Makhalanjalo. Makhalanjalo ne. I mean, I finally futhuka. Ne. Bona go banga bayisi. Ne. That's why. So valwini Makhalanjalo na misa luya. Hayi. Ashi ngo Khalanjalo kwaro. Akula watch tu. Ne. Amara ya Makhalanjalo isungulisa sweswiya. Mara misa lo n'wana nga suka u yi sweswi. Unsure. Ule fana ri mabindzwini. Ne. Fana ri mabindzwini. Se Makhalanjalo ko. Misa lo hala ka hina ne. Le mabindzwini. Sila surumani. Kumbe xana fane n'wi cheka Zankuma. Exactly. Ai n'wi vutisa kahle Makhalanjalo a mi lola yini Makhalanjalo. Wa yi rilisa n'wana. Misolo wa rila. Emzi vala timhaka ta SONA ne. Yeah. I ti promise leti hi nga promisa to nkarhi lowu nga hundza na mapatu lama nga le kamo ka ma nga fambeki. Na vo Tintswalo. Xi ri trending Tintswalo. Tintswalo ndleyi. Ya ni voni Tintswalo ka X ne. Yi sungule yena mungameli. Murangaphandla. Hurra! Tintswalo haya lo. Wi. Murangaphandla mapela. Murangaphandla. Ona ara yena self. Okay. Seri. Cupcake. Legit. President ka mi masweswo. The honorable. Ai vulavula swo tala like I nga vulavula hi some sort of like post democracy. I think le ka 30 years. Post democracy Tintswalo xi tswariwe ka a different world from the world of parents na the grandparents and stuff like that. So up until today we got to develop or go to pfuna na vatswari va yena and stuff like swi lehini swa ko swi telenyana mara at the end of the day leswi a nga vulavula hi swona vulavule na hina hi mhaka ya ku ku na ti fees leti va kotaka ku pfuneta vanhu lava tsandzekaku na ti swa xikolo and stuff swi tele swilo leswi nga swi vulavula ka mina ni twa ingaku ko va va ringeta ku penda yindlu ya khale leyi yi nga na ti crack kalaka kalaka va tsandeka ku faka yindlu liyane yi na ti crack to tala mara va teka lana lava vona va vulavula hi ti swilo swa kahle leswi va nga swi endla yes va swi endlini swin'wana na swin'wanyana mara loko hi langutisa ku unemployment ya youth ntsena u langutisa ku ri a yi ri vo ma 49 sweswi le ka 50 something a nga ta hetelela fika 100%. Mara Speaking of the crack leti nga kona ne nga za fika kwalano
uyitwile DA abanga va endla press release ya ku vala ku ndla investigation ka deputy president Mashatile home ya timu awu Steve ani Mashatile ku hume picture yin'wana ya yindlu ya mani swi tiwile Cape Town or le alleged Okay. yeah Yeah, wa 500,000. so hi mahungu ndlela ku hume picture ka X ya yindlu ya home ya timu ivi DA yuko mali leyi home ya timu va yi holaka a yi fit ku va na yindlu liya se ku la ku launchiwa investigation ehenhla ka home ya timu va nga vandli press release xitarheta SG ne mara yimeleli homu ya ntima Mara hi ku vutisa mhaka leyi maxava ne loko a languseka ka vandla leri nga karhi sweswi loko ro ya mahlweni if hi susa kusuka president leyi nga ku sweswi mi twa nga ku i mani a nga rhangelaka ANC hi homu ya i home ya timu ne ya matsongeni mara mi twa nga ku mara mi twa nga ku murhanga phanda sweswi ku ta va Mutsonga so wa vona loko swi fika laha ne swa tika nyana nkarhi wun'wana na yo deputy president ayo va necessarily yona leyi nga ta ku hi yona hi vonaka mara ledya da tikomba ku ti nga swi endla swin'wanyana ne hambileswi nga ku ti-president ta kona loko ti va ti-deputy to fika ti nyikiwa xo because hi la ku ta ku mani wo antswa ku tlula president leyi nga na yona a va involved ngopfu so hey so mi twa tala tikweni ti tela so mi twa nga ku president leyi nga na yona sweswi ya ha ri na chance ya ku hi nga tlherula futhi ya ku tlhelelile bya tlheleni loko byo tsandzeka mara wa ta swi suka lexi prediction ya mina ta urini yeah xava hey allegedly ya va 500,000 yeah kosi to wow to veta ku wow yeah speaking of to veta ku wow emasha unga fone ngwenya I love you wow to veta ku wow gagash angeti gagashi fona byela ku ngikombela tisa okay connecta la hey nge swi koti la ku twa hi va dye betway ka sukuse kwihi yiman disconnecta ranga uzama hi phone kuma swi nga connecta ka broadcast and disconnecting na hey betani ku wow se timhaka ta tiko ti lehini hi nga ti heti timhaka ta tiko hala ka n'wina xikotiri hi Guyu hala maphalla xi kona mara xo tsema xo tsema xi tsemi kwihi mina xi fikangi hinkwako hi xihi lexiya xa ring road or lexiya xa xikotiri xinene xa xikontiri xinene a ni ku lexiya xi chela lexi chelaka hala ka hina that's why na foni yintshwa wena check hayi manyana ri hava mali leyo ri hava la Galaxyboy kwala yi manyana Galaxyboy mali leyi hava ya va na 500,000 wa swi vona va hi zonda ya va manyana yi manyana u yi kumeni ni pulelini ya ri ku phereni ya yi ri a wu xavi foni yintshwa wena kam i le ku kaneteni u le ku kaneteni kam a wu na phekisi kwani that's why a fika a nga rhekhodanga la pone chomia hayi mina ni nga ri kona a wu na phekisi kwani lunga inana kwalano kam yi connectini kam i xa pfuna i xa foni yi n'wi biteni that's why la ku tsika u dyiwe betway weno yi ku phekise a wu na phekisi kwani endla ngati
Ay, chapeta, we. Yay! Alengwenya le. Yo. That was one. Yite in last time loko hi fonela episode leyi nga humesa ngiku. Yite yini? Man. Manager. Ngwenya. Yite hi valale ku biha. Hina? Buliso. Honesty. I see that revisita ya cheka kahle. Yite na hi. Ita sensara kahle. Sho ngaraphekisi kakale ngwana. Wawo ya manje bazonza manager wena. Hayi 500,000 yawo. Ya bana. Betani ku wow. Wayikuma eh? Ya ni kumini hala ka leswo swa khale. Okay. Was it already? U xave foni yintshwa. Ni swivona mina. That's nga recordanga. Phela u tibutsingo why? Una mali da man. Hayi dela. Lokuthiga. It's lokuthiga. Mara yo suwa ikona na. Next episode. Itawa iri ko maybe. Ne? Telefona. Phone phela. Swa tsula tikinyana. Njani switivisa hi? Wa phekisi. Imanyana ka. Emzinga imanyana. Ta busy za manager. Hey. Oh cheba get wenza. Hey. Wetsa. Hey. Alengwenya le. Yiri mina ngayibeka ukatafo. Yiri awubeke titangu katafula. Kale bulungwane ngwane. Gushintse. Gucci tsena. Leswin'wana a swi tivi. Ku na misa n'wana angele ku lwiseka ngwenya yena na ku dloka nyana a ni swi voka TikTok. Ngilwise ngwenya. Oyimbelela loyi anga tsama. A ni swi tiku mani wo leha wa skin so. Ngilwise ngwenya lo. Nga fika debate ti henhla ka na debate ti tag ta Champagne. tag ta switipahla. Ngilunga ngwenya. Akhana na ti Louis Vuitton. Atsi ngwenya. Ne. Hayi. Tsika ngwenya. Yay. Wayitwa ile kuri le. Andichu utawula ku. Sweswi ke? Andichu. Le. Yatwa mina. Ndwala. Awuyitwi? Yari. Ndwala. Awuyitwi mzi? Na yitu ngithola ku. Na sweswi wayitwa kule? Ndwala nze. Yitwa kwale tsena? Ngwenya sho we busy. Solo ku busy wena. Yile ku sabelele. Yile ku tlenga mali. Ita ku fonela. Mo veta hi pfala kwala. Timanga to tala vala ta Guyu. Hi khense ku va mi vakacherini mita hi. Mara kuya va ta nga skipa. A fane va tena. Sorry nsuka ndiri kun'wanyana Inga swikuma range skip. Covid faka pressure. Yay. Loko hi record next time ne. yeah Yi fane yi sponsora hi skipa sweswo. Ne. Swi ta ka swimakete. maketa ya Ayi faka pressure. Yeah. Mara loko mi ready mi ta byela. tambyele anda Yeah. fona Okay. Ako nga next session. Ne. so Alright. Ama. before sweswo ni ta tsakela ku cancer for opportunity leyi mi nga niketa yona ya ka mina yikulu swinene Ne. because ni tryini ko tala swinene ni ka ni zama ku kombela ti platform ka ti different ti matrices so van'wana va hlamulanga Vomeno. Omeno. so mara mina kumbe rirhandzu it's like ku va mi ni vitanini ni tala swimina swo tala ka mina Ne. No hala ya pfalele munhu handle. mi nga heleli ka mina Yeah. na van'wanyana Podcast ya rixaka le. Hina I believe ku ri Matsonga machangana ma swi koti swilo. Hi pfumeli. So boa swi endleka. La. So boya swi endla. Ka swi endliwa yini? Swi ta yini? Ina. Ena so boya endla yini? Hi swi endla. Because khani hi swi endla. Yeah. Hey. Ko xota phekisi. Vanhu komba ku next Na time. loko swi kahle ne.
Aswibi. Staza swi ba. Mara ku ya hi kensi ngopfu but ene mi nga karhali ne tani nge ya karali pushani ze swi vona ku fana vo gushi swi fika kwala hi loko na Guyu joins leswi ka kwini Yeah. laka Shangani gang Yeah. se kensi ngopfu but ku va mi fikini lani xikuma xi mi katekisi mi ya mahlweni brand kula yi va kahle Hi swona. ku khensana Until za hlangana nakambe hi sweswo ene vandlayini va hi zonda ene swo boha endlayini swi ka swi ba. Mama pekisi ka. Amen.